umoro ka ku pise wa de va ya sina mai chai ti me ya malo lesa st fa talo fat sina isau talo fa se ku fi fa talo fat sina isau piula leni le alunga malo so fu mun ya peki tu funga fa talo fat malo ale ma fu kamani fiafi oke fa ya ko mere ko apo e fa si apo o ko mele ya fuatino malo atingi malo ale Susana sorry se lo wika silo mene asadi ahong malo pa maru tu apa se terus wafa ya ele osi daya sianganga se lo fi pesene yer kamangi yo kamiki au le yo saya Makerita tawanu ufa talo fat malo Matambua Pauli so fu manuia feleni koro malo fale na tapu so fu manuia malo fatalo fat ki o kila per ma so fale le pa peru si dia ka ko le fa kalo fo ma si tamari ide o le mo pa lan malo fa kalo fo ma ya Kila pela river leota so fu manuia malo so fu manuia afum sanga so ya sem no minita fatalo fat Kapiosa ora angon bere ko kia tenisa makwe mosoe malo sia le asi talo fat malo so le baden pulo la va aiso mai la uga o fale polo lupe matasila pasi fatalo fat malo la val ma huta menetu la le fie so le Belinda malo Pacifica mutalo so fumane ya luso ya polo fiong foi pik mama le fautele Fatalo fat ya umoloka ko pesi ka ko tesa ngalu vau leni fatalo fat o le maria il complain le shop kamai tu lua matcha malo tele tia o le complain le shop kamai so o nga ngo fa finge ke fa ka fa matcha mo pa uli fatalo fat eli so i fumane Lucia tai malo ai na sia te fatalo fat Sa ulo toilet Anastasia McForce fu mene ya alto fine. Au mua malo ale. E vavi aka ko ire ya se pupu. La nga umbal faka rufa ka wo ko ma mele la ku ka ya ka ku ka. Oye, malo keteng, se lu mau ya peli. Ya, tai lava fumsanga sem nominita. Ya, o foi o solo fa. Liu tua, nasa malo. Ki asu fatalo fatu, malo al mafuka mai. Tai ma pati malo. Wo ko lunga le lu se laudi marima ya o mafuta mai. La pana ya le ako se lima ka fakal. O ngala va ve ka ko. Elindo lo tu vale malo. Seri sa pani fatalo fatu. Suala ti lofi le pua malo lava Suri kalolo malo si o chala pasalo fati malo lava RM eu kako ele ainda le pinha com aquele fogo de um lava ai ele aí ali produce mangi Alo titia, Racela Maria. Malo, no Richard sul afo pa sa lafat. Pulenga, sa faaling malo.
Ti ai pe o te malolo. Unga sa o yato yes. Alo puatino. Josefa malo tala lelei. Suamiu patalo pat. Umolka ko peseka ko. E va ve fo o mea ia alanga umio le Joyce sala noa. So tanga malo. Mai to fanga si malo la. E fai malingi fora o kofe o my brother Daniel Antonio. A fia mate se rumo ni ya le uso lo fa ngai. Ai seki a le pen ngau ke va ngu ka me le weekend. Tau ma oi manage shorts fa talo fa. Nita moyo. So ko me ya le uso mau hunt. Re ko fa ko ma lo so ya. Fa yumu lo te talanga fa yumu. So ko mo ya. Talo fa. Rasela ma sa ita ma Anita to fa talo fa mo fono ela. Ma lo ta ba Glorious. Vai la mele la ngar kuda kla o ngai la kwele ia ma lo le soi fu manu ne fia fu ke roi va pesca ko kal nganga fu ia ono tu lango le taimu ka le la va ko le de manga va mai ke tina tua ma lo te pula I filo ma lo se uso vai nga wa so kom singa ro ka ko o lepa kili pati ma lo la ka ko savat van fui mono tai patalo fat e uma ko fo ia ku e koe e batu fu sfa tai se like ia pos ko mea kisa po sa vai malo ole ia e ka kere yo se fa talo fatu pa ia ma walunga fu ia o tupu mai e o si o tatu atinu ia wa o mele e mari o ringa fai aka ko kalkal ngoanga I lungo lau ai ia le wo mai kau kwa ia fai sto telefo o tupu mai o le au tula toa fu o si o tatu atinu e fia e fa ava no mai lo to taimi tatu tata no ai e makako mafuka I fo e lunga fo nei I tu lau wa fa ino ina o le manatu le ia fa talo fatu ma lo fo lau ma lo so fo manu ia ma lo ta wa ta ma lo le on sai fo ia tu te fa va sa fia ngai ia ma le ma wo lunga o so tatu no nei aso mai lava le tai au se o mai fo ne fia ia ma lo fo lau ma lo so fo manu ia fa talo fatu pa ia lau fai ngā ruenga tofi le atua, so se fai tau langa, pa talo fatu malanga fia ne fiafi, ia, o te olo mai mō mai, o le a se e kako, e kau ke muni lan maka upurea, au ke masalo e alang kau e fai, a kwai mumoli a kwala ufaftai te le lava, e le kako YouTube, o le mera wa kako YouTube, ma koi vave a le arurunga, o la upsoso ani, e ile tau banga pese le istamari ile nga fatal no mai le tau tai e ngile fiafi o fa alua ngenga sau le fai nei sila wa o le lu ile le wa avatu mo so se tasi lava e le nga kai lu ia ai lu ia mo oi e angu fa yaku awa ne ili miki lau sila awa ne ili miki lau sila nei so fuanga ma me ka ko ke o nga ma ngai o lau fa longo le tala no ale al tamari ile ka banga pesere ia alwe ave o ke masalo ke skala o ke fa ka so fa ka o le nganga la ia o ke le ya fu ile o ngo sisiku o le abango ke lo le vango fie pesi o fu ke sa se ai ngai lo o mai o uso mo ka ma pa mi le ka ki kala ia mo ka sa fu ka lo ka pesi fa ile le lo ku mo ka ya o ke le ia lo e pu esa o pesi o le winga la ka lo fa ko ngeke ka ko YouTube a fa pe o le te mai mo mai ke lo le ko akelo mamalo le tinu mo le aku fa kai kele lawa ya o ko lawa subscribe lunga ka ko YouTube o mako ai way over le number nga mga umbia o la umbia la le fai ngalo la ku like la ko mengi wa la YouTube subscribe a le melo ke vai e to tele ni si wo le vanga fai la ko YouTube e pay for yo o nga fai la YouTube le lua fe ma le lua au ke le yango ye ngale ku ai le video ke le yango le wa ka ko mo le awala e ku le e pusa I lumarka ko YouTube peang ufa ya awa te popoli o ele ye so ma fa ma ya o ke topa me ya o ke topa ka sanke ngi makal ngolo malu sa ya ma a makalonga lu ilo loko makal ngol fa mai fa merkala ma
Mesti ngalo ka nga so se video aku de ye lunga wa account la Facebook mo me watch hours sa. Ko pa wanga me le ko ya watch hours la nga ese short videos, ese video. Alo ngalo tala. Le foi la ko fa ya ku awe ke ma. Kango ku mai lunga ka ko Facebook. A mai la YouTube channel. O ke ma fu o ke fu pola me la mai se. Ku sa pe kere masangi ka umalela la ku le lisi. Kango subscribe ka fu ka nga subscribe la channel. E uanga mawalola wafe subscribe pa waile alu se tupi. Bianga ufa koe ka akia Facebook. E alu ku pepa subscribe lungo Facebook o le YouTube pa ya. O ngala le YouTube pe mafainga kango copy mai le link ku ulungo le. Ilunga I. Ai mawalola mele le afe ma watch hours ya. E mafailonga e live lungo le o le Facebook. E koe live lungo le YouTube. Ia. O kere pelo. Ngasa ku fa funga tamari ilenga. Fakal ngomeng lela. Kasi masinga ko wafi. Pe akasira o pese pe rua pese ai manga kuala elena o pese pe ya kale fa ko fa pe o ele le tele o ile tulanga le nganu fa ya sa o video fo ile ngale downloada ku o lunga la ngor kai mingi wa sa mo ka nga ka le tulanga le nganu u lunga le o Facebook o lunga le YouTube o le simea o le fainga o kuka por fainga o kanga me pe fa sa ko ma short story about your life fa pe ngo sa mai sa mo sa struggle le simea lo konga pu e pe fa sa mo pe fa palang pe broken English e count ba buka ko se ele YouTube pa makakal kan ngonga o ngo fa ya kunga lo se ko kilo subscribe pa ai mga ku fo ilinga yelo manatu pe ya manatu nisi ele ia so ma fo wis kanga kai like man ko lua fi marelua nga man creator la YouTube ka ki ai ai masimenga ai ungala fa ngalo Facebook sa mga os kanga ka so ni make kasya ka makal nga ma ni makal ngo last year ya okay tupa makal kala ngo ali ka lo kamaru fa ari nga kupi ai mga ku o uya nga olunga le Facebook yo ele fa pe wai ele me ale fo nga musu istanga tsa fa ilo o kere o kusira lo di ele me ma fo nga musu se fa ilo me le unga ya ku lang fo le selfish kanga ka now lela ko wa kia ko kay mingi e kere ko mga ambis kampanya ke alo ke monetize now I can monetize my own Facebook my own YouTube channel ele kanga o monetize la YouTube channel without help from anybody aka ki o ya kulangal ka ko YouTube ko kele o ko wa mamalo la tulu ba ko so ola le bang ko fa ko ka ko ngal lu fa kas ka ki o fa kas ya awangi left out this awangi yesi left out for fa pe o po yeso wa kari ya o so information ni ka wa o isi me ka kala ngoy e ka wa ale so ka wa ki o me e ka wa pe ke alo e vele la ku lo mo manga sa mo foi me e ka wa mo wela tupi o pese e mo wela ku piso se mea e o tulanga na le YouTube e amaka nga ka ko kala ngo fa solo e ka ko ta to tan ngo ba ma fa so a wa ke mga kumawala lo tangata o lo ke ka ukingo awa ke mga kumawala lo kangaka nga ufa apea uya ayanga la pipese mala ma radio station e lo ke earning aku pe ngon media ni ma fai ka ko kasi yo nga yuso ya ku risi mo ka kango so mo ko aku pe le yo me e de fa pe foi la nga mai fai la fa pe so sko nga me me fa ko o le lu ide mo ta so umba se e fa alunga iska ka nga si kamari I foi la le o fa pese ya le fa mai e fai fuala YouTube channel e fai fuala me pola pese kuile kanga ka kunga I mga amio kanga ka lo fo mai e share mai le le information le ia manui ai nisi ia o le tulanga na ta YouTube pala ka ko fa sa le vat la ka ko amaka mai so valu ni alo sa mo o le wa poki o la ia skadia nga ko so la eskari nga lu nga fa vai taimi ya ere fo le vai nga ko si le lungo le de pen fa ilang I wa kele u fa mtala mai le tulanga nei o le wa ko so la isi e ko se kele factor se ko ngor melia o nisi o nga so la isi ile no fuanga sa o ku ngo fuai e o ngisi nga mau lungo mo me nga pia ia ale au ku uma menge wa ku over so la ese ya la wo over pepa ku so wale van tau fo isa mo le fa nga yo ya ma se pepa ya e ko ma wa lungo menge nga pia mo me trucks le sa wa lungo news
waka mo fia fu fala au fa saina ya nga o mo ko avar la wai o la le pusalo ka pinga te fa fo sa mo yo mai baunga pinga e a nisi lava e vai la kausa i mai ya ngo nisi ya lo la tunu e fio mai ya lo ku pupia e ele fainga vele la ngo make kasi mo me fa le anga i fo le tau tua la ngo nga ruenga e fa vai kai e ka wo tele mo mo se taso tunu ya lo ka ko vai ai o te leo kai mi o na ya lo am fa na uni yo mai mo aku ke vai yo fa ka vale fai fale ia o mau ku fo fa ko anga ai lava ila ko o leo mai le ai mo ngore ma fa mo mai fa pia yo me lava leo le pia marka ka ya ele nga kai le fu tatu vai le telo so fu mai mau yo ku langa leo o le yo fa ka a sa wa ka mikiki sa mo le me nga ma fu mai ronga olanga e sa fo ngai o le me lava le mau e sa wele fo lo tu langa o ai inga e ma wele pa no mai maula va ngo o le sika ka le sa mo la fias furu ka usanga o ka mo fai fias o le ala vai tanga tsa nei mai ila ko ngi mi fa ka ngale va ngo le ala ko ki poki sa mo va ya son ke ngi la lo Tasmania no la lo South Island ngi sila mo la fu ki poki le si au konga o ni fo ya lo mo tam fa na utunga o le me ala va le o le pia o le afa bo pu le afa ya ka kere fa ya ko wa nga nga fanka ya manko e se arka nga ka o le ngufo maungi ya male sa idinga malo ela iki la ko le fa le nga inga le bango ai le foi la ka le nga inga fu le tau tua alo mata ma fa na ula tunu o le nga lu ma fa mauni ma fa nga ta tau wa no ya ko fo isa mo ya ke ma sa lo fo inga nga wa fa pe ki poki overstay no so la ese ai se ka ku nga fo i mo ta tau inga ia elea o ia la puata ma fa inga o le si fo fa fika uri de ele nga o alo ma fa na nei e ma fu mai fo yo inga ngi nga le o mai o na ya lo fa nga o mai vaku nga vaku le fa in pele weekend mai vaku ia me la nga ku po klo so solo ku pe don fa fika ru fa penga ia Malaysia me fo de so le ka ku i fa fo ke vai ko o kama makengi nga mai nga nga ko su e fo lo ko ru te vai ang u sila ma ska dia kiri a gala ko ya ru fo o a fa pe o se kengi po o se kama la ko ya ru fo o nga ru nga fa vai ke mi ki fa kilo ya ku lo wo pu sa ku lo fo nga na mal fa fo nga re ka ngo fa la nga te vai ke lo kama ni u sila mar ke lo kengi ni u sila ko ya ko fa kilo i ka malo lo ma fa fingo o le ngo mai nga ru nga fa vai ke kasi nga vai ngo le tele ne tupo fa la vela ia ka kere fa po ko ke ako ya fa ko yo o kasi le vai ngo ma ko fe kele there's a lot of factors le contribute le fa fika u dia ki nga ngo fo le va ngo fo ni bo le la ngang pa e mo mu vai mo ala fa u ko ya ko fa kilo ka malo lo o la nga mai ko apu fa penga fo fingi a penga fo ka malo lo ni ki nga kele ke ni usila mo skari ko yo vai nga fo fingi o la mo nga nga fa vai ke mi kasi nga vai nga e mo ipi fu ile se me le mana ye se fa fu le se fa fika u dinga nga mai ka mai ki o lo ku mangu o la ka mo fai ya vai ngai o ya su sa ka fai ku re ku ngai fai fi a wa ku fa lo yo ku lo le lo ku nga ya ke ya mo la mai le ya ele sa ka fi a ka wa nga ka ki ya ku au ka fo se o mo fa e le fa pe nga o nga le pale mia ma mingis ka e fai al fofo e fai fo e ka ku fo e fofo le se di unga wa le yo kere fai ko fo de la e pula oi ya tulanga nga lo fa vai kai mo ma woni ba ngo ya la ko fo nge lai sa mo ya nga la ba ma ke nga sa wai la ko fo nge di ngole ang ko ki poki ya wala mo le ko le de sa e sa ka po ai mai a inga ma ya le wa sa fai la fai nga wa mai san me lo la malos yang au fai la yang au le la usa nga sa wai la sa ta po i mai fo ngai ma ku ai lo po kai ko ru ya al menga o le ska ka yang au solva le mal mo ki ngwa sa nge su ko ru o pu mong ya ku so le si nga le fu si ko ru mal fa nga o mal va de nga sa mo ki ngwa nga sa wa mal mo ki ngwa e sa wa ngi fai ko ru ka ma lo fo finge e ku so kere fa ku la nga finga ka nga lu nga ngai kamba na ya lo fa na le lo fa ku elea a fia fu makangi so mkalanga o le sia ka ngaka ngakangi pepelo al malava lele nga sawo wo uma ngofo lo ma fa mo lo ngalo
o sa ngare le ko fo ye Samoa ia le lola po le singa le la ki poki o le ngala ka fo se fo ina tu fa fine le fo nga ko fo Samoa mai kanga ia ele un maka po fa sana ta tu tar noina ele fa pe fo abuse le la ko o alon fa nga o le mea fo ile ngo fa iso o al tala ni me le nga le mai ka ko sanga a visa ka ko sanga le nga nga ngi fa nga ka ia o ai se ka malo la mafai anga ngofu ko kasi ko sanga o ile me fai ki o fa kula kala ko lo ke ka kingo sa o wa o ia pe ko lu so alu finge alu holiday so pi vali alo pi le anga lo ka pi ka ke mai foi pi bo mento lo e o lu va ya so pe alu fa finge holiday se mea so se pi ka iko va vai se aku ka kingo se pi wa le a ko lu ka ngaka ia o mai la le ka ko sanga ia o le mea la nga e kupu e o mai wale lava vai ngā luenga i o mai wale lava va i ke i abo koe makule wale isko o rua ke koe whaku leska maro sa fufu meloka kua ki ngā me whape ngā tu rou le ngana o mafu anga menga kau koe sila le whai ngā ofisa ngi ma mea ia pe a mai ngā o kengi ma whinge ku ese au wala lava ngi whalakalakani ele é mais que fe au fakui me ia wala wario ia o nese a korin mas wa fo o yo tisi kama ia o timia avau e ka sia so ngai fa finga vai pi afioki o kama inga nga fia fai ava mai lunga ma fia fai lai mai ke nei rope ma wai mau de mere o ke no la via iso fu an mena kasi sia so so finge fo ma ko ke vai pi fa ai au mai ngi fia au de mai lunga ia pi o kama vui ke ia va pasinga me la fai fu ke fu wala mo kala via ko fu mo ka ika ia ka ko se e mai o lea lava e iei le fte na inga le vao ngi sila ma australia i va au sainga i ngi le vao ngi sila ma o lea iei va ai luo sainga le wo mai o lau faila ko mo meo se fo manui awala le la vei awala o wala mkwa le ya o lea wa ave fasia ngi sila ma australia ya sainga i le fa ai lo mai o va ka we luo ia le vao ngi sila ma ale mai faila ko fa ka inga mo meo me ka ka ko sila ye e le nga sa mo la de mo ka ko ka mun budinga pe fa ma vai fi me pe de le afu la ka nga uya ka wa kula uya ya o le de si mo ka ko vai fa nga senga e fe fe sa nga la ka ko sa mo ku kuila mo ya la ka le nga e la ka mangku e ala nga fe sa nga la ka ko ngira ko va sa mo lo nga pombu sa o mai se va sen mai ya wai ya me ngari la kala ku sai nga sa mo ai pi ka alo ke le yang sila o vai ele luas pun pa miliona luas ban miliona ku pe sai nga balu ka australia balu ka usanga re fa me alo fa ko australia ki ngoi ku pe le nga sai nga le la nga pa ka ngo mai le radio sa mo news nga mai sa mo au tanga va ya ngal mal manga tipi au tanga va ya pe rufu fa miliona tsweni kala sa mo fa me alo fa aku Australia ito tonu le varta sanga bai kupengi kasi le mafu anga ringa fa ku pe ko New Zealand Australia ma America ya Samoa ya makwa ku de ese ai kala fo senga ye fa ku de ese ya so ye yo boka ko ko pisa ala nga lo sengi de pisa e feo lolo vai every year e so songa kwa New Zealand Australia ma America Samoa foi lo ngol manga ku de ese le mafu fa ka ko Samoa ile mere ole va ko me senga ya le bula vea i maku ai le ka fa kala so ai la vea ko i mafiki la vea ko i solo bonga la vea ko i ma ban watu o ngor fa le kong o ka ngaka i ka kofi o e fai ma kai kai o ka ngaka konguanga ngala la ko e fai decision sa so le buka ko longe we have to be very careful how we choose pe fa fenga ka ko fili ma nisi ave kai kai le ar ka ko campaign nga mo ka sa fo fa cool fast ave servisaria ave servisaria wo makwa ke e angi sila mas ya le wo fi me va area ya o kulanga o le kiripati ma tu vadu o lea ua sa ili mai ngai sila maskaria o lo fai pe fe
mo meo whatalanoanga i wā mālo o atunu nei island voia Pasifika. O Kiripaki kaimingi, e le mawhai ngā wako sile ala kua le kai alu le spiko. Wale ai wa ai le sami e mangkua mo o Kiripati o le Coral Island ia manai e lalai feo lolo ngai o kako ainko e lau e mo ia lai o keia. Kiripati wale o le alau mawhau pe ale ao mai New Zealand. E ave yeng whangua New Zealand ngofo ai take over New Zealand le island pa pe ngā whi auskaria. Ia kakwai e le ngā sa mua lai whawhika au o le fwoi whawhita au na uso a Pasifika ia. Ia kulanga nga o le ala kau ke vevesi po o i whakua lafu kai au o i whai ia le fwoi iei ngai ngase a malo ni atu wa e le leika ko ngai le leilau tō wha moe pe ngā ia ngā fwoi wa wakula wipairo a whapere ke ngā elaki le wipairo. Ia ringa ngā ai la fila wipairo i la lor pupufa ia re o fwoi sau nganwenga. Au ngai ngia kungu o Pasifika. Bole le lise moe. E alua kua le kai alu le spiko. Sau le kai alu le spiko koe mua kafe fea uma e alu lo le hai. Le kai fwoi le kau kako le kai o. Ile mwhai uma kua i whaale kongua. Ia au ngei lava e maua le malo si anga ma le tamau a inga i lima ma a au si o tato atunu. E le ngaka i sa amboa atunu nei i whafu. Ia o le laka ko ke laki. Kau kako vi e le alufa ma le anga le o le atua. Ia ngei mea ma kako ke a. O le kako kala muni muri la. Ia. Ua. Ia o kusau ki pati matu bat. Le e makua i workshop kai ngei toke lau le o keia. But o lawa moanga fui le ba e ai ale sami le ngonge ma. Ia unai vaenga ngai kala sui ngor kau me fa pia. O le ia bo mangingol maka le vai. O le mata pulenga abre fam sunga le lau. Aisia o le lau kang e koru fa koru ngo vidi sambo. Koru different information nga mai kong o ka ko paki. Koru information ese nga mai. Pelang fa kuwa. O i fale el matenga. O nga e le mafu anga nga lenga faile lo ia fong fitalai. O le lo ia fong fitalai. O le fionga ia Brenda Heda Latu. Ia mako foi o Brenda ia o se lo ia singia. Ia mai le koe wha ilo fo. O ia foi sa ave ma lo ia sili. Is one of the senior lawyer in Samoa. E se mafu anga nga lenga faile lo ia fong fitalai. Yes, there is a reason why. E le mafu anga faile le lo ia fong fitalai. E se mafu anga faile lo ia le fast o Miro Lui. Yes, e le mafu anga. E lo ia nga kuku mo isi tu. Ai se kako kilo ia maka upupe ai sea. Nga kalo sangai. E ka kian maka upulanga le ili mere fai fono tai au kako. Ia le la kako al foi mo meo maki makenga. Ia ai le ungi maki makenga foi fa pe. Awai le ke ia ngofo fong kalai le sunga le pari. Fai langa lo ia avi o fa pe mai aro karsanga. E mai ko maka wa e le ke ia fai. Bai e kakawanga ise mafu anga ngalenga fai. E ise mafu anga ngalenga ole fast fai la ko mau karsanga e fa pa fala le maka upu. Langa ole fai fong kai au. Ia. E usara ngo e rol mafu anga. E wakele kala ya nginga. Mai wa tofu wata to malangona o ke msal foi. Le mabalo le tunu le mai mombai. E ese foi o longa. O le kau ke mafau fau le lafu. Ia wa umanga balele mai foi ia. E tula e pa wa yo fong kala fai langa lafu. Ia. O uma ka ko kilo ko sa ngo mai la fionga cha yo le. O vang fa fai fast. La ule mali e to. E fua langa e fua le ngai yo inga le fast. I polar ko inga mele la ye ko ngulanga e. Ia ko mangkua mai. E ile mea lilo le ia ile la fotu la ipa. O asola. O kula fongo le mai nume kula ipa ngi. E re koe whao ngā. O kou mga kua asola a wha pe renga sui wha fia pare mia. Nga uma sui mai kofi sui mai wa ai sui mai. E re whaiangi a. E re koe whaiangi ngi snap election. O re kaimingi. A whaile le lafo le kai au ai le renga whai. O longo winga. Renga whai mai kala koe inga. Ma ia, e whai ale discretion ale ao le malo, e le, o le lalo tu la fono lea
whainga palo ko alua fsuivo. E le se mea kau se discretion le alo malo le yei. Pau ale mea lai whaasingo mai. Nga umma fa mai dissolve. Longo le alo malo, a koe whai paloka. Whai le, ele ore pa election la, a whai le snap election. Longa koe whai a koa snap election. O kau make ngala ngai yei. Nga uwiri aku ingisi. Ia wha mai o le la kau sa akua. Mai yo koe nga fo kai au. Wha mai nisi o kai au. Inisi a o lawa yei le ui whalen make ngai wha maa vai lumpu kai au. Turawa o la weka ua kua. Ia wanga fo i kou langonga. Kako whafonga ngai lai kako pokala me tau tai ai. Ia mafau whaunga. O lo langonga fonga ngai kia. E ui anga whai mai a kalai wha mai fia me ia le wau fia me ma. O lo ua ka kunga o au ese mai. O kei roi wha maa vai fia me kai au. E iei foi la ni se to o ruang o whako wha mai o langonga ngā lawa iai. E alofa fia me. I le pāki. E ui lava i ese senga. Langor kaimingi. Mo fia le leis tui i ai. Ia la audi. Mo fia le leila ko inga la audi. Ma fo o lo lea le se maris angar ko ongoria. O le la ko e Facebook ma la audi fa pila ko inga. Ia longa winga foi la ar kele yo me ko mengi e o fole ta pipi. O la fo wa yei va henga wo kup. Ile la ku foi va henga. Sila ku fia me. Le o sila me la fionga ya fia me. Ma ko i ele ai se me le manino sila fia me. O le sila fia me le la fo le fa ko tula epa. O le sila fia me ma ko fia me o le tangata soifua. Maybe any mistake ma ese senga. Para lo kilo. O le pengi fiki o la kungu. E kam fa ma vai. You know, that's my own e kam fa ma vai. Vai. Ma le sila me le la kua. A fa ma vai fia me kai au. She will still go down in the history. Mo kware le. O le fa ma o le kuri senga fo stuile nga kuri se ai de palo ka lenkalwai. De o ma foi fa pia. A fa ma vai fia me kai au. Ba le ngo mo mai ka le se ka manga ba mai. Fia malo ro si ko. A lai fo se se o ri. Ba foi la wo meme. A fa ma vai fia me. Fa ma vai malo ro. E re ko fisi ringi nga nga fia me. E ui lava le se senga o ka kula ngonga ma tulanga i me fa pia. Para lo fa ko le unga le la langi dangol por ki ke fa pia nga winga. E re fo me le sui pa mbia mai kero ka usanga. Ka kula le pe kwa inkaresi por ki. Pe ka ko manga nga o nga ka kwa pa le fa penga. I lo wa tatunga. O ko kai I happen fa ma va fie me. I have maloro. Yeah, I don't think ko fie sa bitaya. Pia upun ka kung fa foi la ko inga. Ya stu. Retire. Leave the field ku la ikanga ka enjoy. Alang wa ko inga retire ku dai. Wa ko inga retire. Kusa ya wa ya. Sa ka pasit polo enjoy. Ele ko fa msi ngo. O nga luenga o mga fa metula e pa ui lava ese ka kuronga. E o awa urka ka ke ika e kere ika fa moi. Ese foi lo ia la lo lang ya. A wika ke ika a lo vai. Wa ke le sao. Wa ke le o sao tu le pa. E sao ye me ka ke le I agree, but he done so much for the country ya. E ui ala yang menga fai. Ya ka ko fa penga nga ore akua nga ke fa manga lo. Nga ore aku foi sao. A ka ko ye ka ko nga piki manga wa. But e usi ka mi ka kere ki po